Una operasyon ay conducir al personajes del Regional Public Safety Battalion 9 o RPSB 9, aliparte na lugar del Zone 5 na Zambuud en Danantes Madrugada, quien asigun na otoridad, lugar este onde a la palestra el transacción de droga. Ina operasyon junto con el personajes del Precinto 5 del Divisoria, na encabezamiento di Police Chief Inspector Mark Azur. Sila ya pwede aresta 14 mga persona. Ya pwede pa alcanza el news team ko ng mga arestaw persona, alina PNP Crime Lab na kawa-kawa in Danantes Aga, isila tumabaho na mandatory drug testing para pwede sabi si sila verdad tao sa droga. Nakator sa mga persona, 2 kanila mga muher, mientras 12 el mga hombre. Kaya asigun tala na lugar kwando ya legal mga pulis, donde asigun ng mga otoridad, sila personalmente ya espanta si porque madrugada ya. Bien manada pa syempre mga vivientes despierto. Pero estos mga arrestado persona, ya depende di la cuerpo y asigun, no hay ebidensya que sila personalmente implicado na kaso de droga. 3 na mga arrestado persona, amo el primo del Consejal Jerry Perez, quien ta encabeza con el ABC na konseho lokal, donde asigun con ele, este el un ejemplo que ele mismo hindi tatolera con este klaro illegal aktibidad na syudad, y hindi man a pabor con el mga familia. Pero estos mga arrestado persona, ta continua nega el akusasyon kontra kanila. Di mo lang na, kawayat di mo ko nagyo, bukan pa kita, uno pa kita. Yan na nila kay, di mo ko sabi ko na niya kami porkasa mga di manok damon ko na niya. El pulisya habla, kanila pwede saka 2 mga sachet del shabu, y mga drug paraphernalias. Ya pwede también saka na di la posesyon, el un 38 revolver y un calibre 45 pusil. El PNP asigun ahora el investiga también, siya pwede ba usa con este mga pusil na krimen. Albert Luna, Dateline Zamboanga.